Tikurila sa ovim otvaranjem Color studija i trening centra nudi nešto novo na tržištu Balkana, a to je prenošenje know-how iskustava koje Tikurila ima preko 150 godina na prostore Balkana. Ovo je samo prvi u nizu Color studija koji će biti u narednim godinama otvoren na prostore Balkana. Želimo da pristupimo potrošačima na drugi način. Želimo im da, pored boja, da im ponudimo jedinstvenu uslugu gde će na jednom mjestu dobiti predlog rešenja, ideja, saveta i na taj način ispuniti sve njihove potrebe i očekivanja. Nama nije cilj da oni budu zadovoljni, nama je cilj da oni budu prezadovoljni sa Romom i Tikurilom zajedno. Tikurila Color Studio koji je konkretno sada otvoren je jako značajan za nas kao arhitekte, zato što na jednom mestu sa klijentom možete da dođete i da od profesionalca direktno dobijete neki savet vezan za boju. Pošto klijenti obično imaju neke svoje favorite kada su u pitanju i boje i tehnike i onda je lakše da se to uradi u jednom ovakvom prostoru u konsultaciji sa stručnim licima koji su ovde angažovani. Na taj način i građani i krajnji korisnici, ali naravno i veliki investitori dobijaju mogućnost da svoje projekte, svoje domove na što kvalitetniji način urede. Ovaj Color Studio ima mnogo veću ulogu. Radi se o inovacijama. Inovacije u industriji boje su neverovatne. Ovo je sve neverovatno, ovo je budućnost. Dame i gospodo, dobrodošli u svet inovacija, dobrodošli u svet budućnosti.